Slavores havalet hezat ser babet wan pêşmerga ve tatîne şehîd kirin û wan birîndaran spîlkî pêşekê Xwedê jê razî bît cewab hez bît bejdariya xemû ku wanê bine mala wayne mixabin her xelkê hejar her xelkê feqîr dibîte qurbaniya van şera ev şerên ku تنانەت هەندێک کەس jê mustefîd in هەندێک کەس ser xîna van hejara bilind dibin zengîn dibin desalatê werdigirin û heta dîmayîkê hevalê têja ez berî biçime li ser babetî ka çawa ev kese hatine şehîdkirinê ev pêşmerge çi xeletî kiribû ku bîye egera şehîdkirina wan helbet xeletêka çêbî بۆچی شەهید بینە ئەگەر زانستێ لەشکەری یان بەرپرسیارێک هەبا ئەتناف پێشمەرگەیدا یان سوپایە بارزاندا دەبۆ ئەف کارە ساتە بیڕێگی ڕووی نەدابە لێرە ئەس دێ بەری بچمە بابەتیدا دەبێتمە مەسعود بارزانی حتا کەنگی دێ خەلکێ دەیە کوشتن حتا کەنگی دێ van zaroka bê bapêlî heta kengî dê bêxînê rijî mane bese ev reqsa te ev şoya te ev yariyê te ser çend werîsa hemî qurbaniya wê yan baca wê xelkê hejarên ded Mesûd Barzanî her kes zanît her kesê dergehê te qotayî te dergehê xwe bû vekîl û tê bû şûrkirî Türk bin, Fariz bin, Emerîkî bin, her kesekê bît te negotiye ne. Gotû zanî bacavê şûlê çend damasine. Babete jî wet kir. Babete jî pêyekê wî li Tehranê bû, êgî li Bexdayê bû. Tu jî wet kî. Nuke jî pêyekê te li Enqere û êkî li Bexda û êkî li Tehranê û êkî li Washington. Ev yariya tu dike yariyeka qirêj e. Vêyeke berexwedê de Mesûd Barzanî amûjgariya Kurdê Bakur û Kurdê Rojava diket biştî herin gel Enqere rînin kêşet hewa li Enqereyê çareser bin herine Dîmeşqê rînin kêşet hewa dê li Şamê hel bin bibne beşek û amûjgariya we diket Başê Mesûd Barzanî tu boçî kêşet xwe li Bexda hel nakî boçî babête ev çareseriye nedikir boçî li Bexda kêşet Kurda hel nedikirin li ser wextê Ebdilkerîm Qasîmî û Ehmed Hesen Bekirî û Saddam Misêrî jî amade bûn ku mafê Kurdan dinê beste wekî nûke dikir wekî nûke jî tu yê heman reçka babê xwe digirî layekî li Bexda layekî li Enqere layekî li Bîlayê layekî li Biyal ser van werîsa hemiyê xwe telabêjî û derencamê wê wêrankirina miletê Kurd e kuştina gencet Kurd e wêrankirina Kurdistanê ye nehêlana destkeftên gelê Kurd in ev e hemî xetayet te ne Mesûd ev pêşmergê jî şehîd bîn ew jî xetayet te ne ser du noxta ez ê her du noxta te bêjim xalayekê ew li wêrê çi dikin şûla we çi li wêrê gund wêrê ne bîret naftê li wêrê ne çi li wêrê ye te ew hêz hemî biriye wara û te li wara asê kirî çi li wêrê heye tu dizanî çi li wêrê lawa te yê birîne wêrê xelk şêdbît nezanît bes ez zanim tu jî dizanî ku te boçî ew birîne wêrê baca wê xelkê xwedî ser da xelkê feqîr da komeka barzaniyê xwedî ser da evet deybabê wan enfal bûyn evet bes heresî û pêşpergatiyê dikin û tiştekê li destê we danîne tu dizanî te wî şêd birîne wêrê ke eslen pêtivî wê hêzîne li wêre hebît xala dîtir ev hemî hêze te heyn ja ku tu nimayişat dikey nimayişê serbazî dikey û veca xwe tî nede ku ev hemî komandûne ev hemî elûmê زانستیت لشکریت خواندی، اول همید زیرکن و اول همی حتی دیمایی که نظام شانه نه
تظني خلت يا واتش بابركة طبعا اول سپاه بارزامون و پرسیوان بهزاده کره لقبانی خلت یا او درونه که هات یا الوری زوری و یا على اساس یا کفتیت نافوادال او مشتی قشلك يا الويري هاي يا كات يا ويري افقولي سراجي نظامين همير لكم بين هميت لكم بين وتلافون يتكرين اما دي في راسارو كاتب نيما كواكتي بينج شاشن شهيد بينو نزيكي بيست كسات بريد دار افخالت يكريشكو هيج زانستك على شكرينينا هيج پروردك على شكرينينا نزان كاد شبكا نقد شتكي وصارويدا ما هاكو سيروان كوريا صابري همي سر ملتوی تانجونش مبنو لایدی هلیلووه لایدی منصوری لایدی نظام که دید نتیجه اوه بید مطبعه که های بس نجمه و تانجا و دالات اشتال بصیب صراحتی چت کنو تا به نسملت خو ده در انجام افخلت یبن اگر وان فقیرا وا خوری سرا پیچک زانسته لشکری زانی با وقتی درونک کمید همین لینا کن بن ده چی لیکن بنا چیه اولا تش سکیش درونان زان کده چی لیکن خوشی دیرد کن جهی تأمید کن کستش تاویره حتی هنده کسی پسپورتین مثلا نکریه چون سر درونه کن بینو سالو خکاتی بدیوه کدی نخابن بگشتی یاد بیج من مسعود بارزانی بس هر سربان وریسه همیا خوب پلا بجم کره تنها نکشتنی برازه تنها نکشتنی همی جهت وشارتی و تأمین کرینه خلکی خوری سرت تکشتنی تو مروفه که مجرم مسعود بارزانی براستیش تو مجرمی بس عطیبه بشمته هیوی دارم بو آخر که چک را کری و جا افت پیش برگه یه بی معاش یه خودی سر یه فقیر برای خودش بسریات هیوی دارم خب پارزن اف شره مزنه اف شره تونگرینه ها اما شره تکنولوژی یه راکت آیا یه درون آیا یه طیار آیا اوان هیچ فر نکنینه زانستت لشکری این خوب بیچک پارزن ببینید خیر خوشیدم